Pemirsa pemerintah pusat starte ngelaksanayang kebijakan integratif sejeroning nampenin COVID-19 saha sepisanan nagdagang ekonomi nasional PCPN. Melarapan usaha punika pemargin anggaran ring Provinsi Bali selami triwulan 1 warsa keleta diselikur sampun memargi on track. Nyelahin kahanan inucap Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali Tri Budianto Mastikaya ngering triwulan kaping kalih panglimbakang ekonomi sayan mecikang. Menteri pagu anggaran belanja saking beban APBN Majeng Provinsi Bali resane mangkin manggihin panincapan 6,likur% saking warse sadurungnyane. Saking kawentenan selikur, ulung dasa pitu triliun rupiah dados 3,3 triliun rupiah ring warsane mangkin. Kawentenan inucap kakepah dados kalih soroh inggih punika belanja pemerintah pusat melarapan kementerian, lembaga raris transfer ke daerah miwah dana desa TKDD. Kabaosang taler salami triwulan 1 warsane mangkin, belanja kementerian lembaga sampun sida kemargiang antuk 3 triliun saking pagu, pinih ageng saking target triwulan 1. Lianan punika soroh belanja modal madue persentase sane ageng, inggih punika langkungang 2% saking pagu belanja modal. Kahanan puniki kaaptiang sida dados indikator pawigunan belanja pemerintah sida kerasa yang oleh krama. Raris indeks belanja barang jasa mungguh ring 13,7%, tur patut molihang uratian saking satuan kerja kementerian, lembaga antuk negepin ring triwulan salantyane. Asapunika taler kinerja belanja kementerian lembaga pinih becik, yening saihang sareng periode triwulan 1 ring warsane lintang. Antuk pikolihang siki kutus triliun rupiah saking pagu sane kasiagayang. Indeks proyek-proyek prioritas nasional sane wenten ring Bali, kekantenang samian memargi becik antuk rata-rata mekatah 3% tur wenten sane mungguh 100%. Proyek-proyek inucap luire pembangunan 3 pelabuhan ageng inggian ring Sanur, Nusa Penida miwah Nusa Ceningan. Pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sande, Embung Sanur miwah Makatah reservasi jalan jembatan. Yudi Karnaidi, Bali Pos, Nguningayang.